He pop star hi noktaka omlai imumai mai ngai lawang khatia Nickelodeon TV series a lemchan achol san nulok khan a inchei dan chin simple le pangai chin taka changin tlema puitling deuh hleka inchei a war chho tan ta a. Thank you. Next singer Ariana Grande hian dress dangdai le korpor chi hak hi a signature look ani. Ariana dress style te hi chutia haulam le olsam taka nei mai thei ero ani lawa. Ariana hian inchei dan phungbik anei nu hian heng a inchei dan te hi tunlai chang thar te zinga inchei dan lar tak pakhat aloni chhota ni. Zailama azin kong zo tanin a solo album masaber Yours Truly ti chu sangni som pathuma a release a. Heng a inchei dan nalh le dangdai tak tak te a music le a injin tok na te chuan fans tam tak a hip ngal le a. He a album hian reilau te chungin Billboard chart alwa rang hle ani. A inchei dan hi heti hun laia changa tun theng po hian danglam na em a omlova ma se achiat lo nga hin ala chilo rengani. My Everything singer hian award semna ate interview shang le azai na hmuna te new rec kholaya ate chhuana chenin inchei dan phongbik anaya. Jimmy Fallon show a ain lan chuma pink baby doll dress a ain cheina te kha tunge thenghil theyang hetiang inchei dan big dangdai tak nei tur chuan ril pau khau le inrin tok na nei angai ve khop mai tun chuma hian Ariana Grande inchei dan big kan en haudon ani. Thilom tak pakhat chu ma son zelin subscribe lova minlo clear tu za asomli point pali kha ma kan son le ta a apur khop mai tuna chuan za asom thum pakwa point pariat anita a khonga yin he video lo clear tu minlo la subscribe ve si lo te khan minlo subscribe ve bur phot ula intilim ton te angu ole Ariana samchei dan enang samsang taka tron chauwa hi ngai tu aringot po in rilruwa Ariana Grande alo langngal thayani ni e tu te po in he hairstyle ponytail style hi Ariana Grande signature style te zinga mi ani ti kan shecheu ome. Ariana chuan hetianga asam ati na chan asoilanga zailama alu ma sangni soma changa sangni som pathuma a film channa Nickelodeon TV series a khan sam ati sen china heti hunlai hian asam ti sennan a bleach fo china sangni som pali khan Facebook a ti hian a post kumli chunga ket lema ka chanlai khan kartin ka samchu bleach a ti sen angai reng china tren kha chuan hengwang hian ka sam hi ka ti chhiat pha veka anlo ngai ani. Hetianga ponytail style kaput na chanber zok chu kasam hi achalo shimshima kasam chungchang hi chu ikhel lo te ang u ani lo pon kasam hi chu lo mu kan mai ra u engpo chu ni se sam ani ve mai lom ti in alo post to ani. Asam hi achia emo acha emo he hairstyle a signature style lo ni chhota hi kongtam taka alar na bel chanan aman pha ani. Kini po hian hetiang hairstyle kan po hian kan rilruwa ari alo langve wat zel to ani hi ti hian birthday shilin hep style hi angai nat thu asoya hairstyle hi chu ka du tak zetani hetianga ka trona peng hian avoi khatna ang mai ani katan chuan true love ang mai ani ti in asoyani. Ariana hian phaikok sang tak ne na lam han thai vel hi nuam ati tlata fit nga le in chini chawni in celeb dangte anga sang ther thor ni lo ma se stage le red carpet vela in lan ni kwa a sanmel tak le chilo takalan dan hi athiam tat a inchei dan dangdai tak a makeup man le high waisted ke korle bun fen a fen chinte a heels bun chinte chuan me chipian sang velem lo tam tak mit ala le chinani khowo ni khwa a len chwa changin Ariana hian boot sei tak khup khu bun awarin ain me hle china apol big lewa design ni mai o mamoy ani kumsang ni som pakwa August khan a incheina chen khat asoilanga chungzinga pakhat chu easy tabular sweat boot hi ani. He boot hi US dollar zakwa somnga man ania lei ilotum thut takin he version hi chu an chal so to a mase transparent PVC version ero leitur a oma. Ariana hian Stuart Westman boot po angai na hleboka hetiang boot hi dollar zathum somkwa pakoman ania cheng sing ni sang koman ti na ne chu he boot hi inchiruk te mewa sang ania ti hian ahla apo alo sakto kha lo omdo ma sela kadu danani ti in. Ariana Grande stage le pon lama ain cheidan phung zinga lar tak dang pakhat chu korlian tak a hak chin lamp shading hi ania tunma de chuan Donald the King anti bokani lamp shading ti mingron phot chuak tu hi Elle magazine koi hol ni in korlum jacket emo short dress te a size pangai aya lian tak vek ni in ke kor Halloween emo skin tight boots nen po ain choi moi theiwiawani. Ariana Grande hi chu hetiang thomnolal nu hi ani ringot maya atang puyin thomno a oversized sweater Chloe Benji hoodie ang deutele babe ti le sweatshirt te hi a war hle bok thil thatak pakhat chu heng a thuam sang te hi
ahau takmel ayin ani na taka chuan enkol a ol sam em mani athom no chungchang ringot po soitur avatam si em athom no te hi achang kangin aman po atawang ti achiang renga akordu song alen ang che hian ajim po alian hlebok album shang a releasein Ariana hian chat shanga din hun pakhatna alo ha photo china tun theng hian nyamlam apan lawa aphe khokte po asan nga yen alasang rengani alarte tel sel chu ani ber hi makiti hial mai thei ari hi zinga atho hian a makeup te hi atho pui ve ngai lo heng amit mulle amit line dan moi takte hi ani tin landan ania birthday interview na Ariana chon soin amit cheidan phung moi takhi anu ne na changa achom ani thua soya michung lama dumfia taka thai ki de ovan hi kanuti chinda nani a ti in anule scary spice te ankop achak chin thu asoyani tin mitmul zom sei eyelash extension hi awar hle boka lashes si kangai na khop mai ruak vekin lo ompo ni ila lashes ka wa chwana zia e ti in adu thu asoi hialani MAC Cosmetics tenen po anthok ho to a cheng sangkha jasari man MAC mascara hot and naughty te po mangin alo meng moi hle to ani kha Ariana chei chin tu artist Daniel Chinchilal chuan Ariana in cheidan thuruk chu tomno in choi tak konfi takin ahak chu apui chin atiani atira chuan pangai deuh takin a in cheya hun akal zela zoizoin tunlaya lar tak ni chauta mitmulki de ufanga an chei chin thule tuna chuan chung amit mul chei chin te chu mi te sha dan ani to thu te asoya Ariana cat eye lar tak mai chei chin tu makeup artist pakhat SK Home chuan refinery 29 te shilin midle eyeliner hi unfocus ber ani thu te le hetianga mitmul nal taka chei tur chuan angle eyeliner brush an man thu te le an cheidan shang te asoi langani Ariana Grande hi red carpet lalnu ani ringot maya ain cheidan phung thak danglam si lavin mitle tak tura in chei hi athiam chin em maya kumsang ni som pariat met gala a ain cheidan mol kha tu inge thenghil thayang heta hian korfol ahak chin pangai ai sei deuh hlek moi takle nu tak maya alan theina na design aron ha ani kha tin sang ni som ni Grammy Award semna a ain cheidan dangdai le moi tak mai ron in bel kha Victoria Hunlai in cheidan style ania a korfol in thwa dan moi danglam tak mai chuan mi mit ala hle pokani fashion designer thiam tak tak te royin ama polbi ka hak tur thomnonal tak tak a design tir fo china a album pakhat sweater manga wall tour anei chumpo khan stage zai taka ain the chilaya a thomno hak song kha Italian fashion Versace design fek ania Ariana hian Instagram kaltangin Versace nena hian alo suang to chindan anga athom no le in cheina te alo boy pui sakawangin alom sia atar lang nge ani he a in cheidan high boots skirts crop top le puff sleeve sendang no tak te hi ain me ngoya tin Ariana hi Given Keys Fall and Winter 2020 atan 8 bag modela changin black leather Aiden bag kengin runway thuam le a signature style asam tron sangwa le mitmeng fia kala inlanin anal hle maya Ariana fans te zinga heng a bag ang leidu te le thalak te endu kanom chuan he advertisement campaign na thalatu Craig McDean chuan #arivanki ti in ada o Selautak maya omreng tur hian Ariana hi a ommai mai bik lawa ele in le exercise lak chungchanga po mumal takin ruaman na anei thapa kumsom ni pasaria upa henula chelau zetle zaithiam tak mai hian hemi chungchang hi People magazine shelin treadmill atan lai hian ama a nasatakin phurna le tumru na alo omchin thu asoya thuche ani emo phwa ani emo idea thar amamo chuan treadmill atlan pa a music han ngai thak hian apui chin thu asoi bokani heng cardio workout baka Ariana hi omai mai lawa nitin step sing khat chuang akal se bok soimai hau lo tur pakhat chu stage zai taka achet la theina chan hi engdang ani lo trainer thatakin akai shwai chin wang ani a zumai baka exercise chen khat planks lunges le good bridges te regular takin ati chin bokani heng taksa soizoi baka hian Ariana hian ei tur sel tha a e china a diet routine atan Japanese style macrobiotic diet amang china chungzinga chuan thei chi sang balhla dragon fruits beans oatmeal thaishing thingpui le tofu te atelani Seven Rings singer Ariana Grande hi kan soitak address le style tenen hian achiat lo to te lul nen ala tok lo tlat mai sang ni somni Grammy a khan Ariana hian emerald bengbe lunglushing hel mai kha aron be ani kha he bengbe hi Lorraine Swartz design ania Instagram a Ariana hian a post lang hialani red carpet a ain cheidan te achang hian Ariana hian in cheina thomno baka te reu te po angai na hle ti asiata
hemi ti chiang tur hian tun hnaya diamond lereu angai nat sia atilang bokani January sang ni som pakwa khan Ariana hian social media kal tangin aha diamond a chei chu telangin tlemlai deuh khan he thil hi ka voa ma se ataka ero chuan in la mulawang chuwangin kalau telang zoi ti in aposani henga changte hian diamond angai nat sia kan che thei ome avun na le moi em na hian he star moi na le mel thatna hi abel cha ani ti ila kan sui so lawang hetianga avun enkol nan hian products man tau tak tak mang china Ariana hian Lancers skincare products aman na sathu asoya hebaka Lamer brand po amang bokani zan mutma in a makeup mante ati 5 vek chin thu soi bokin sangni somni February khan Twittera a makeup man chin ti finan Neutrogena wipes le coconut oil aman chin thu atar lang bokani pop sugar nena mai enkol uluk reng chu thil ol sam ani lo thule fai taka phi fai nuwa moisturizer noi thap apoi mo thu asoi bokani heng ain cheina man tole changkang tak tak kan soinu hi chuan New York City ya apartment atangin Hollywood Hills mansion lian taka acheng hi amakshan love ni e athom no hak sang sang da na tur hian munthol tak amamo tlatani kumin jun tha khan Ariana hian Hollywood Hills a in lian ro pui tak mai dollar makta duai som pathum point pasari man aleya he a in thara hian thil changkang chi sang sang a oma bedroom pali le bathroom pasari omin fitness studio home theater le thomno da na room lian thatak mai omani Ariana hian in cheina a war hle maya heng a signature style te hi nei kherlo ma se a fans te hian andu nga yin an la du ringi ringem comments tama soile sapila chuan minlo la subscribe ve lo te khan khonga yin minlo subscribe ve nge ula video hmunom le ngainom tak tak tenen kanin hule avaton nia ma shwairal te kania in zawain hun manwam tak ule